Question 21. Odishar Prathama Bishwavidyalayo keunta? A. Utkal Bishwavidyalayo. B. Berhampur Bishwavidyalayo. C. Fakir Mohan Bishwavidyalayo. D. Ramdev Bishwavidyalayo. Correct answer, option A. Utkal Bishwavidyalaya. Question 22. Odisha la prasiddha pattachitra keuntu? A. Kalahandi. B. Palalahad. C. Raghurajapur. D. Sambalapur. Correct answer, option C. Raghurajapur. Question 23. Odishara Sorbadhiko Janosankhya Thiba Shohor? A. Katak. B. Bhubaneswar. C. Rourkela. Correct answer, option B. Bhubaneswar. Q24. Odisharar prasiddho mitha? A. Gulab Jamun. B. Rasgola. C. Ladu. D. Jalebi. Correct answer, option B. Rasgola. Q25. Odishara prasiddha nadibandh Ringalo keun jillare? A. Kendrapada. B. Baleshwar. C. Kalahandi. D. Katak. Correct answer, option C. Kalahandi. Question 26. Odishala Sarbathiko Lamba Samudra Tato Keuti? A. Puri Beach. B. Chandrabhaga. C. Gopalpura Beach. D. Chandipura Beach. Correct answer, option C. Gopalpur Beach. Q27. Odisharo Prasiddho Sambalpuri Sari Keutu? A. Ganjam. B. Sambalpur. C. Raigad. D. Bargad. Correct answer, option B. Sambalpur. Question. Q28. Dharleshwari Mandir kaha pai prasidh? A. Tirthasthan. B. Bandar. C. Pakshighar. Correct answer, option A. Tirthasthan. Question 29. Odishara Kapilash Pahado Keu Jillare? A. Katak. B. Dankanad. C. Khorda. D. Puri. Correct answer, option B. Dankanal. Q30. Odishara Prasiddha Mandir Lingaraj Keu Shahare? A. Katak. B. Bhubaneswar. C. Puri. D. Baleshwar. Correct answer, option B. Bhubaneswar.